Pozdrav dobri ljudi, ja sam Viktor, dobrodošli u moj novi video i u moju školu bodybuildinga. Na početku ovog videa ja želim da vam ispričam nešto o Milonu iz Krotona. Milon je živao u Pitagorino vrijeme i bio je najbolji rvač, najbolji, najveći, najjači. Jako je zanimljiv način njegovog treniranja, u stvari način na koji je on postao tako velik i jak. Legenda kaže da je on svakoga dana na leđima nosio tele. I tele je polako raslo, postajalo je sve teže i veće i on je polako postajao sve jači. I jednoga dana tele je izraslo u bika, tako da je on na leđima nosio bika, a on je izrastao u šampiona. Nije bilo većeg, jačeg i boljeg rvača od njega. Nažalost, u starosti je tragično nastradao, precijenio je svoju snagu, bio je sam u šumi i pokušavao je da rascepi neko drvo. U drvetu je bio ukucan klin i on je gurnuo prste u procep i snažno je povukao. Međutim, klin je ispao i drvo mu je zarobilo prste. I pošto je tada već bio star, nije mogao da izvuče prste i postao je plen za divlje zve. Tako bespomoćan sa prstima ukleštenim u drvetu. Sada se pitate kakve ovo veze ima sa podlakticama. Poput Milona, koji je nosio tele, i to tele je postajalo sve veće i veće i teže i teže, tako i naše podlaktice. Koju god vežbu radite, držite rukama tegove i znači podlaktice moraju da učestvuju u svakoj vežbi. I kako tegovi koje koristite postaju sve veći i teži, znači vi jačate, razvijate se, tako podlaktice to moraju da prate. I jako puno bodybuildera nikada nije ni vežbalo podlaktice. Jednostavno ojačale su im same. Međutim, ima i onih koji nisu bili te sreće da im podlaktice ojačaju same. Jednostavno podlaktice su im zaostajale, bile su tvrdoglave, nisu htjele da rastu. Jedan od takvih je bio i jedan čuveni builder iz zlatne ere bodybuildinga, Mike Christian. I on je morao da trenira svoje podlaktice. I ako vi niste te sreće da vam podlaktice jačaju same, morat ćete i vi da ih napadnete. Kao i Mike Christian. A kojim vežbama da trenirate podlaktice? Postoji jako puno vežbi. A ja sam odlučio da vam pokažem samo one za koje ja smatram da su najbolje. Vežbe koje je radio i sam Mike Christian i koje su pomogle njemu da razvije fantastične podlaktice. I sada ću vam pokazati kojim redosledom je to radio Mike Christian. Koje su to vežbe. Uživajte. Što se tiče podlaktica, one učestvuju u svakodnevnim aktivnostima. Sve što obavljate rukama, neke poslove, tu rade i podlaktice. I istina je da su one zbog toga nekako izdržljivije, žilavije, navikle su na to i teže ih je pretrenirati i moguće ih je trenirati češće kao i listove i trbušnjake, na primjer. Ali nije nemoguće ih pretrenirati, jer sve vežbe koje vi izvodite rukama za gornji deo tela, znači gdje god držite tegove ili šipke neke,
vi u stvari koristite i podlaktice i treba biti na oprezu. Znači nije nemoguće pretrenirati podlaktice. Za kraj ću vam reći neke neobične metode kojima su neki uspjeli da razviju podlaktice, a da ih uopšte nisu trenirali. Na primjer, neki koriste sunđere umjesto rukavica i seku tako 10 puta 15, na primjer, kocke sunđera i time hvataju šipke. I tada je nekako hvat deblji i oni moraju jače da stiskaju. I od tog jakog stiskanja šipki njima u stvari ojačaju podlaktice same od sebe. Na primjer, moj prijatelj upravo danas mi je javio da su njemu podlaktice buknule kada je počeo da trenira u šumi na drvenim vratilima prečnika 8 cm. Pošto je hvat bio širok, on je morao jako da stiska da bi se održao na tom vratilu. I podlaktice su prosto buknule. To bi bilo to za ovaj video. Ja vas pozdravljam i vidimo se u nekom od narednih videoklipova. Ćao!